jotonon haino hai o horjorawo khani hamjakma tei chobani chibai especially rangsekni mare kising sokno blai blai khe hamjakma tei chobani chibai afaro tini life noni buskango haino hai 1 week roka khana almost I think 1 week plus inka life haije kya haino hai tini life ma phaikya blai khe nangkuk mani kok rokno salainani bagai tai angkoyo joto sini nai tongnai rangsakni mare kising song norok bo life ni bisingti je nongni sungmung rok sungui mano tai jo je kok share khainu musumani norbo share khaimano haisi thanai koyekdin sakangni simi je nugui mamani social media wo tamo nukjak khangke Maharashni bagi Hamya samani Maharashni Nukhungno tui Hamya samani tai Tiprasa je political party work khai tongo abono tui kwbangma Hamya samani sini samung rokno kebengmani tai especially je BJP political party rok je sakai pano dole sole bole দ্বন্দ্ব বেদ যত প্রয়োগ খাই এডিসি ও সরকার গঠন খাইনানি বসকাংনি 2026 তিনি আং অবশ্যই বিলাইখে ওয়ান হাইসি বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি যে ফ্রো 2018 नो पावर ऑफ फायो कबांगमा कॉप रुई फाइमानी हाइसी 2023 wo haino high power of hyper kabangma kogri haimani haisi tai tabuk sungjoto saimono BJP rok daba khai tongo prithibini jotto ni se shoktishali political party hinai mane BJP high powerful political party tai world of krikya prime memberships abong 180 million strong and je tabu BJP o himi tongnai जनजाति मोर्चा एबाखाय तिप्रासा जे बीजेपी नि लीडर सकनोबां गोबांमा प्रश्न सोंनानि मुसुंगो बीजेपी आसक से कतर पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड नि जतनि साय बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हिंकांके बीजेपी तांगि ताफानो रोमान स्क्रिप्ट नो इम्प्लीमेंट खालायमानिया BJP asik se शक्तिशाली पावर हंकांके तिप्रासानी बगे asik से kaham bansugo हंके तिप्रासानी थानाय डिकेट्स रोमै बसर रोमै जे सानजागि फाइमानी रोमान स्क्रिप्ट डिमांड न तांगि ताफान BJP रक इम्प्लीमेंटेशन खाइमानिया BJP asik से शक्तिशाली पावर asik से शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी हंकांके तांगि ताफान 125th amendment bill न इम्प्लीमेंट खाइमानिया BJP asik se शक्तिशाली पावरफुल हंगांके तांगै ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड न ताफन इम्प्लीमेंटेशन खालायमानिया BJP asik से शक्तिशाली पावर हंगांके asik बरो पार्टी क्राक हंगांके तिप्रासानी जे इलीगल बाबे लैंड्स हारक सेकजागि तंगमानी आबनो तांग बन्द खालायमानिया ता प्रश्न काय जे BJP खाइ तंगने पॉलिटिकल पार्टी नि कतर लीडर्स रो तिप्रासानी बागै सामुं खाइ तंगो तिप्रासानी बागै डेभलपमेंट खाइ तंगो तिप्रासानी बागै कक साइ तंगो नै जे साइ तंगनाय बरकनो सांग सोंनानि मुसुं हाइसि जेफ्रु तिप्राजो रक साल कथां ब्रड डेलाइड याक ग्रम फ्रेजागो सप्रे खलाइजागो सप्रे साप्रा खलाइजागो आ टाइमो BJP ओ जे तिप्रासा लीडर्स खाइ तंगनाय र कतर नेतृत्व स्कॉर्पियो गाड़ी खाइ तंगनाय बिल्डिंग कतर तंगै तंगनाय तांगै कक थाइसेपन तिसाइमानिया कांचनपुर हाइ जागा रगो किला हाइ जागा रगो निनी गंदासरा हाइ जागा रगो
Raima Beli High Constituency Rogo, Kabangma Zaga illegal babe land sexagri tongu. Tangi BJP ni the Tiprasa leaders tongu tongero. Gari kotor kai tongero. No kotor tongu tongero. Esi no tongu tongero. Tangi kok thaise saimania. Asino powerful bro leaders ang kahangke. Tini tangi kok kaise pon saimania haisi. 125th Amendment Bill Sara 10টা যে Autonomous District Council the Northeastern State of Tongmani abono strengthen khainani bage 125th Amendment Bill o 125th Amendment Bill no tuyui asak se Tiprasa ni bage kaham no wansu go hungkai tangi pending khlai toni ton asak se Tiprasa ni bage kaham wansu to hungkai tangi tripartite accord no taphon pending khlai tongi tong প্রশ্ন হাইছি তিনি His Highness Maharaj নিবাগে হামিয়া কক সিলসাও His Highness Maharaj ni Nukhungno নিবাগে হামিয়া কক তিসাও His Highness Maharaj নিবাগে তিনি যেভাবে কক হামিয়া তিসাকা বিনি আমানি বিনি বাবুনি বাগে হ্যাঁ বরং গোনাং সিনি রেবতি ত্রিপুরা তিনি বন প্রশ্ন খাইনেন মুসুং হাইছি মহারাজ কি কুবনি দফা রকনো ডেভেলপমেন্ট খাইনেন বাই কুবনি দফা রকনো রাইটস রেনানি বাগি যে সামুং খাইতং সামনি বাগি সামুং খাই তিপ্রাসা রকনি রাইটস টুমনানি বাগি তিপ্রাসানি রাইটস টুমনানি বাগি খাইছি তং নং সাইছি মানি তং কাই নং তাंगि कासुआसो नों आसगनो निनि पॉलिटिकल पार्टी क्राक हंका निनि पॉलिटिकल पार्टी पृथ्वीनि जतनसे शक्तिशाली पार्टी हंकाय Roman script no tangi implementation khaina bagi ekta kok samani no khanaya asat no ni political party krak kai tripartite accord je thanai 2nd March 2024 sign khaimani tini 18 months ni saipon bisingi tong implementations khaina bagi tangi ni political party kokti saya Agortola haizago broad daylight sini bukuk juk song romfre sompre khlaijak tong rap khlaijak tong tangai nini as powerful political party kok thaisi pana tisai mania ha sak no intellectual ni sung mone khayu borong gonang takuk bipin nono bang sungnani musung haisi sak no sung intellectual ni mone khlayu world ni powerful political party ni general secretary ang Juba Morcha ni powerful leaders former MP sing saitong haise othoso Tipras jug bukuk song jefru অত্যাচার khlaijak tongo injustice khlaijak tongo ekta kok saya haise roman script niti ekta kok saya haise je jorabo His Highness Bubagra Dophani bage hani bage Mathangna ni bagi coba khai tongmani joto kisu bini mehel tehel joto ya kare rang puisa kuti khorso khayei sak ni sori no hamya khayei je samung khai tongmani a joraka bahike kasonani bagi obono chesta khlaiman ni kokti salai bhaisi wanama sincha haisi roman script ni kok sakangkai borong na borok sajawnai a Tiprasa leaders BJP rokni Kebongo political party ni na sung Devanagari script sinango sung Bengali script sinango ha Roman script ni kok sagage sajawnai Devanagari script sung Bengali script sinango separate state ni kok sajawnai tangai divide khainani sin state no ha tripartite accord ni kok sajawnai Tiprasa ni bagi jotheshto tangma tongo tangi na direct funding ni kok sajawnai direct funding nanya jotheshto sini sorkar no nai are baba string ni kok sajawnai na 21st December string ya kubuni din se string akhir tamo nongni matlab noni udeshyo tamo nongni udeshyo tamo je kotor party khai tong mani udeshyo tamo haisi noroki Tiprasa ni vote langei Tiprasa rokni support na oi
Tiprasa rokno mutangnani samung dakai na Tiprasa rokno sekleknani. Tiprasani votes langai Tiprasa rokni support nawai Tiprasa rokni kham etebai Tiprasa rokno pal khai koyei rang pusani luk funugai ha Tiprasa rokni jengjalni bagi denarok samung khai. Ar Tiprasani bagi asik sa hamjago ngai khaine ba roman script no sabun narok খাওয়াই তো একবার দা কক থাকা 9 জন এমডিসিস দङ হ্যাঁ নমিনেটেড বাকি 11 জন এমডিসিস দङ 7 জন এমএলএস দङ হাইছে অবনো কারিবর তাবো লিডার অফ অপোজিশনস ন গসাকনি হইতে দङ হাইছে Roman script ni bagi kok samani ek barfan khnayako right from the beginning haise norok saimani ada 99% Tiprasa rok ni demand Roman script ne tai kok ti saya abono norok saimani ada 125th amendment bill Tiprasa ni bagi nango additional strength khanya ni bagi tai kok ti saya Norok saimene kebangma illegal babe tabu edisio land je nazagi tongmani tangai kokti saya oze land nini roman script sini kebangma jagawo bumung filjagi tongoi tongo ranir bazar hai jagano tini isri hati hai jagano ranir bazar khairika ha hoko tisano nini tini dumasora hai khaisipka Thalik tisano nini kola sora khairi rekha. Thai plok phangno nini chalita bari khlairi rekha. Thai pung kotono nini borokothol ni saisip jau kahisi. Thai su khola no tini ambasa ni slaisip kahisi. Kormati no gumoti tabo tam slaisip jau kahisi. Sangrama no slaisip kahisi. Mutai chodo devta ni bung tini slaisip kahisi. Tini je Tiprasani bagi samung khayu huni sanero Tiprasani rights ni bagi sing kokti sanai national party tongi huni sanero why are you silent my dear leaders why are you silent tangin noni bukuk muthubja khaisi 2019 no shoot khlaija khaisi shoot khlaija khaklabo ei citizenship amendment bill no te kok samani bagi Tak Citizenship Amendment Act in Thanka. I didn't see any of the BJP leaders came forward to speak with truth. I haven't seen any CPM political party leaders, those who called Tiprasa leaders who came forward to speak for Tiprasa's right. Tiprasa's justice nibage. I didn't see anyone. Othoso boro stage 27 কোটিনি স্টেজ 4 কোটিনি স্টেজ 5 কোটিনি মঞ্চ আবো হাই জায়গা খুমবাই আকবাই সাজগই কত স্টেজ বাসাবি কক সাইতং Tiprasani বাই কাহাম খাইনে হেंगांगे বিজেপি সারা কে খাইমিয়া সিপিএম সারা কোন খাইমিয়া কংগ্রেস সারা কে খাইমিয়া বাট যে Tiprasani ডিমান্ড থানাই 1967 রক্তি সিমি সানি হাইজাকমানি ও ডিমান্ড ন ফুলফিল খাইনানি বাই খাই একটা কক সাইয়া হাইসি Illegal immigrants lakho paitong bairani. Bo BJP leaders kok saka. Bo CPM leaders kok saka. Bo Congress leaders kok saka. If you are fear to speak, then don't dare to say that you work for Tiprasa. If you fear to speak, don't dare to say that you're working for the welfare of Tiprasa. Suza kok. Judi nung asas kiriza kong kai noro asas kiriza kong kok sanani bagai derta khaidi je Tiprasani bagai rights ni bagai kok saune shame haise kobuni jati rok serengdi Mizoram rok serengdi haise tini Northeast political party one Northeast ni formation khlai tongo abaki kobuni do farong no rights nar bagi ja 부지에 된다로? 포마 MP이 동고
party ni top post da sugui tongo am sugbuda bujilia tamo ni bagi sing thansa khai tong Delhi government no baikete bo pressure build khaye Tiprasa rok ni rights no tubui phaimano ei rights ni bagi tini formations khaye entire northeast kok sane bagi sai tong why still your people fearing tabu sakangge yes James Deborma chaya haisi James Deborma hai chaya haisi James Deborma tatal kok sau haisi James Deborma sit ni lup haisi sanai but Bubagrani warriors ngai Bubagrani sengkrak ngai I don't fears I don't afraid to tell the truth yes truth ni kok sanai haisi asik intellectual ang zaka na 21 December ya tring okay 21 December ya tell me bo that no khakyang no Tiprasa ni bagai accept khaine ba with logic and genuine babe sadi noro why sepono thansa khai constructive babe salaye ne haidi sini mungni bagai sini Dophani bagai hini fa phaiba phayable 2012 bo Maharaja Bir Bikram tabukni je airport no Singarbil airport agi 150 birth anniversary wo Rabindranath Tagore ni bumungui khlainani bagi nai tongu ha a time congress ni honorable MLS kokti sawo sei tamni former chief minister basawi abono support khayu tai 19 zone Tiprasa ni votes dawi pass khaine MLA ro silent happy danro ha abo hai kai bumu pharja gai sini Maharaj sanamani airport no sanam jakan ro happy da nor sana happy ya sengbo dukhunang khange tangi silent sa tangi kok saya sa vote sanapur ka phapai saiman blaha sini party kaham sini party sorbosat shakti party sini party rangrimano sini party ganang sini party rang tongo ha atai mo khatangi sara gya একমাত্র তিনি proud feel খাই হাইছে proud feel খাই একমাত্র সার বিজয় রাংখল 2012 স্টেট অ্যাসেম্বলি বাসাবি সাও নো অব ইনজাস্টিস নাই যদি Tiprasani মহারাষ্ট্রনি সনামজাক এয়ারপোর্ট নি বুমু রবীন্দ্রনাথ টেগোর নি বুমু ইনখানখাই we respect we honor bonusung blaik respect খাইও রবীন্দ্রনাথ টেগোর no tai bolia sini hani bumung jatini bumung sini jakmani othui omthai klaimani jagabo Maharashtra ni bumung no nori renani akok to ya ekmatro bijoy rangkhol sar kokti sawi tini government baidong ha agor tolani je airport no Maharaja Bir Bikram airport khainani and the rest 19 others MLAs were silent at that time because they fear that they'll lose their positions, their post. They were afraid to speak the truth, I see. National Institute of Technology, Agartala. How many percentage we were having that time? Reservation, only 7%. Who fought that time? Para tongoi muya falei chanai gandri falei chanai kamsele kisik chumoi kesang no somoyo rzai gerei Tiprasa ro mai masaya Tiprasa ro they fought but ei kotor leaders ni besarok no tiri pori tonable NITO I didn't see that time any leaders from CPIM who called as a Tiprasa came forward to raise the voice for the reservations of NIT. I didn't see any BJP leaders that time who came forward to speak. But today they claim borok khai Dophani hamjak nai tai kri khani borok claim khai tong haisi. Tini Tripura rajyo ni je khorang
not taibu crack hainani bagai taibu crack hainani bagai tini Meghalaya ni Mukhyamantri sini bai kok sanan bagai raji ngai tong the whole state of the Meghalaya is coming forward to support our brothers and sisters from Tripura. Our leaders from Assam, they're ready to come forward to support our fight. Our leaders from Nagaland, they're ready to come and support our people. Our leaders from Mizoram, they're ready to come and support our fight. When the whole Northeast are ready to fight for our cause, why, my Tiprasa brothers and sisters, just because you are doing the political party of BJP, CPIM, why are you afraid of that? Tangai. Judi kino kiriza hungai Tiprasani votes no makhang tisawi, mokol tisawi, bokrok tisawi ta san pai di haisi. Boro boro kok ta sari haisi. Ekta roman script ni kok no pojonto manthu maniathu kok siti saragi haisi. Tiprasani vote ni bagi furkai lazia gari fai san payo. 125th amendment bill ni bagi kok siti saragi haisi. Othoso vote sana purka fai ti sau haisi. Ei montri khai tong nai rok sini BJP ni leaders rok. Norok nang tini sana ni musung haisi. Nu geda norok. Sini bukuk juk song rap khai jakab sab kok tisa. Ei Bubagrani warriors rok no kok thangai ti sau haisi. Tamo hor, tamo satung giring giring, tamo watei. We used to come forward. Land sekjak jau ka? Sabo kok tisa? Ei Bubagrani warriors rok no pai kok tisa payo haisi. Agortola tamung ka? Horokso Tiprasano jebabe dugan malik buka. Sab kok tisa? Ei Bubagrani warriors rok no kok tisa haisi. Norok tu pai kok tisa ya ble. BJP ni leaders koto tongui tongo. AC gari ka ui tongo, AC no ko tongui tongo, kotor building tongui tongo, pai kok tisa pa ya ble. Maharashtra no tini bumung kui kok sanani sahos tongo. Othoso kubuni Dophani leader song buskang ka yakung klai slagi khulumuyu. Melarma to kai yakung slagi khulumuyu haisi. Maharashtra ni thani ka sahos tongo bumung kui kokti sanani Maharashtra han liya haisi. Are Japan ni pore Tiprani kingdom is the second largest kingdom in the world. The first Rajani Simi, the 186 Raja Tongmani connected directly. The second largest kingdom. The second largest kingdom, no. India ni 150 crore. The Bharat Sarkar ni Home Minister, Prime Minister Maharashtra ni kok saitung. Nung Tiprasani thui ngai nung lasi jago. Maharashtra nung lasi jago. Tiprasa borok sini satok jak tongpuru rights ni bai kok sanani nung lasi jago. Roman script ni kok noti sanani nung lasi jago. Illegal immigrants ni kok noti sanani nung lasi jago. Citizenship Amendment Act ni against kok ti sanani nung lasi jago. National Register of Citizens ni bai kok sanani nung lasi jago. Tam ni bagi nung vote san pai Tiprasani. Tiprasani rights ni bai kok su saimani heta sandi haisi. Gone asked je borok ni bagi ning samung slagi yo bong ni borok ni bagi sani dia haisi. BJP dokhol khaisinai edisino. Tamno dokhol khainai. O land rights hanmano stop khaina kokda. Roman script ni kok samano stop khaina kokda. Tripartite accord no kok sai tongmani abono stop khaina kokda. Dokhol khaimani pore. Maharaj kring he sab kok sanai. Wara wan suka. Kubuni dofaro pasak zorati mokol kena khaina sigi tong haisi. Wara wan suka bono. Tinang shock nang haisi. Separate state ni kok sadori. No. Tangi division na.
Are 10,492 ni bisingo 7,132.56 square kilometers plus the part of Bangladesh plus the Tiprasa area tongi toman general abono nana male tam problem zaka administration power kini niago to tong land rights kini niago to tong land rights ni bagi tam kok saya nini party asik se sorbo shaktiman political party inka prithibini shaktishali party singkai land rights no khainani tangi nor claimia political rights no ti kok sanani Tiprasa rong ni representative no representation je tongmani abono bari renan bagi tangi kok saragya nin party asik se kotor ngai tangi claimania ha bijoy rang holsar silai ti tini tinta seat bari rekha 1988 of TNB court ngai tini nini political party asa se powerful ngai tangi 20 seat ni te 5 seat increase khaimani asa a kokno sanani kenon bukuk chup ha akong sanaka bukuk chup engkai land rights ni kokos haya political rights ni kokos haimia direct funding ni kokos haimia roman script ni kokos haimia tripartite accord ni kokos haimia citizenship amendment bill ni kokos haimia sorry citizenship amendment act ni kokos haimia NRC ni kokos haimia ha sini buriro rap khaijak tongba abono kok haimia land sekta tongba borok no justice rani kok haimia then for what tamni bagi Tiprasa no vote nai tamni bagi Tiprasa no vote nai tini ang sini khapang ni rangsak ni mare kijing song rangsak ni ma fasono bang sanani musung Bubagrani महाराज हाई नेतृत्व संताई कुनो सारा भारत वर्ष करे हाइसी सारा दुनिया नि बरर बुबाग्रानी हामजाकमानी बिनी हानी बगे दफानी बगे जत्त बरं नुगु गय नरक तिप्रासार बाक्सा ताङै नुगिया तिनिबो खथों कायसा जरसा जों पुसुक रिमानियानि न बुबाग्रा हामयां थांगा वाक कायसा रिमानियानि न बुबाग्रा हामयां थांगा पुन कायसा रिमानियानि न महाराज हामयां थांगा tok kaisa rimaniani no maharaj hamyang thangka rang 10,000 rimaniani no maharaj hamyang thangka auto kaisa kuluk rimaniani no maharaj hamyang thangka are baba maharaj nini ani rights ni bai kok saitong bini ki land ni obab da tong hani obab da tong samni bag bo land rights han nini ani bagai maharaj ki seat bari danani kuno prayojon da na representative nini ani bagai महाराज की डायरेक्ट फंडिंग नि बगे फंड नि बगे कुनो काम दना बिन ऑलरेडी तो निनी आनी तिप्रासा नि बगे महाराज की रोमान स्क्रिप्ट नते आसक चिरि खोगि तंगो कुनो दरगार नाम बिनी सामनि बगे निनी आनी बगे साइ सिमानि तंग जतो तांगे आसक सं अहंकार खा तांगे सं उ टक मासा वाक मासा पुन मासा नि बगे बसं कुबुनि पॉलिटिकल पार्टी ओ थाना नाख्या मिजुनो सरंदी थानसा खाई बाहाय के बंग दफारक एक बाक्सा चाप लाई कक सावै गुबुनी फातानि बरफ फाइने रक नरै दं नागारंनो सरंदी बाहाय के थानसाङै नेशनल पार्टी मंग निर हाबै मै हाइसि मं पार्टी न पर चालौ हाइसि मेघालय न सरंदी नेशनल पार्टी रकनो नरै तिनी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी रक राखनै थानसा खाई तिनी सरकार चालौ तंग हाइसि किन्तु ना बलाय के सं इंटेलेक्चुअल ang thang haisi जे पार्टी ओ तंग लैंड राइट्स नि कक साइमेनिया जे पार्टी ओ तंग पॉलिटिकल राइट्स नि बाय कक साइमेनिया जे पार्टी ओ तंग रोमान स्क्रिप्ट नि कक न साइमेनिया जे पार्टी ओ तंग 125 अमेंडमेंट बिल नि कक साइमेनिया जे पार्टी ओ तंग डायरेक्ट फंडिंग नि कक साइमेनिया जे पार्टी ओ तंग इलीगल इमिग्रेंट्स नि कक साइमेनिया आ पार्टी वनो सं थाना नि बागे बखां को लाइतंग ताङै टक मासा सं मानमानि बागे वाक मासा संगमान मानी बगे पुन मासा संगमान मानी बगे 10,000 आंगमान मानी बगे तिप्रासा की आसक दा कमजोर नगी थांगा हाँ अरे थाने 5,000 बसर रमै ई हाव संग ओम थाई क्लाई सिनी पूर्वज सुंगरो रूल खाय हायो गरीब बंगी मानो यस आई एक्सेप्ट
তাই বলিয়া যত কিছু সিনি রাইটস নো সং ইয়াফারনা না কইয়া ব্লে ও সুজুক হাবুবাগরা তংসাক জুরি খা সিরি কি হাঙ্গাংকে জীবন সং তাই অঙ্কই মানলিয়া হাইসি সংকি নাসিং দা দং সয়ং মতাই ফাই ও জাগাও সুনো রির ফাইসিরি হনে তাই গুবुनि पॉलिटिकल पार्टी खाने गसाक रंगनो बां सानेन मुसु साखांखाय साजे यंगजाव नाय ए जेम्स जेबरमा जनरल सेक्रेटरी वाईटीएफ नि सासजाव खा नां सराय खाय ने मास हाउ हाइसि कि गसाक नि दुसी यादा 1954 to 57 रगो हा 5 लाख आयंग नारनि फाइने रखनो बिदेशी रखनो हामा बाकने नि हार वितिनि सं कमरमानि आबो बुकि बरक धाइया कैंपर बाजारती लाख लाख बरक खायमनी अबनो स्टॉक खायांगमनी आ पार्टियो खाये तिनी तुबि हायमनी दाइया अरे जे डिमांड त्रिपुरा उपजाति जुबक समिति रक्ति शाखा सिक शेड्यूल रक्ति अबनो पर्यन्त का सुकबले गसाग्रो आताय मो त्रिपुरा सारो मुटी ताकना रिया त्रिपुरा सारो एडमिनिस्ट्रेशन चालकना रिया सिक शेड्यूल बाय चालकना हिनि उनको लाइखबले ताबो 1984 निसिम 2025 41 बছর रंगै दं त्रिपुरा सान चालक खनाबले ताक स्टेटहुड सानजाउका ना सम्भवया इन कन्टिग्युइटी सम्भवया संविधान से सम्भव फनि साइ दं गाय नों त्रिपुरा साले तामासक इंटेलेक्चुअल का सम्भवया आंजाखा तिनि महाराष्ट्रनि बरक गुजरातनि बरक पंजाबनि बरक बिहारनि बरक बरो साइतों सम्भव एंड इंगना सिनांगोनी साइतों नों त्रिपुरा साका नेशनल पार्टी खायोनी सम्भव नुकजागलिया वन सुक्ताय हाइसी यस वन सुक्ताय हाइसी बस कांगनी सालो मैट्रिक एग्जाम रनानी नाई दं हाइनो हाय सिनी खापांगनी रांसाकनी सिनी साजक साजला सम स्टूडेंट्स रॉक आं साइमन नरक नेशनल पार्टी खायुने कक साइमांगला आई चैलेंज आई डेयर नरो सारागी हाइसे रोमान स्क्रिप्ट नि बागी कक यस आ टाइमो जेफ्रु नरो होल चुपंगी त नेशनल पार्टी खायुने कतर कतर गाड़ी वा आसुगै एसि वा आसुगै दालमा आसुगै जों बुबाग्रानि वारियर्स रखले थांनाय हाइसे ना खाका रूट ब्लॉक खाइपान जों जबा खायने हाइसे जोंके थांनाय यस रोमान स्क्रिप्ट नि बागै त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन बाय TSF रॉक बाय जों थानसाखाय जोंला ब्लॉक फान खायने हाइसे यस जों फाइट खायने लैंड राइट्स नि बागै नरक चुप खायमा तंनाय आं साइमनो कक सारागे नरक चैलेंज खायो हाइसे आं ऑनरेबल फॉर्मर MP सा ऑनरेबल करेंट मिनिस्टर सा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी साहब आई चैलेंज सारागे नरक लैंड राइट्स नि बागै नरक की कक सारकनाय पॉलिटिकल राइट्स नि बागै नरक की कक सारकनाय इलीगल इमाइग्रेंट्स नि बागै नरक की कक सारकनाय रोमान स्क्रिप्ट नि बागै नरक की कक सारकनाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि बागै नरक की कक सारकनाय सारगिया नंगनि पार्टी उनर न खमतारिया फानरिया त्रिपुरासानि बे कक सानानि सुरु वोट खाय त्रिपुरासानि नरक न सानरनाय किन्तु त्रिपुरासानि राइट्स नि बागै कक सानानि नरक न फानरिया but not an issue. We as a Tiprasa political party, the warrior of Bubagrani, yes, will go and fight for the cost of our people, for the rights of our people, I say. Yes, we'll go and fight. Some cocktails and I say. Kaklab kokzak pruno cocktails haya. Sung notice how I say. Reserve sin is exact pro 7% kaitong the pruno cocktails ya. Sung notice how I say. Sini ha om thai 3 climate zagawo. Maharashni bung no nore kubuni borokne bumung airport no sanamna nakya. Norok tisay I say. Sung notice how I say. Sini riang bro ro. Nizini hawana sornati klaizaki tongka norok cocktails I say. Sung no cocktails how I say. Lands illegal babe sexagi tong jaga jaga wo nor kokti se haise sung no kokti sao ani khabang ni student stock
Roman script by Sinamu Sungzabu, examo, nor a cocktisha, he says, sung no cocktisha, I see. Yes, proud Kai Sarago, sung no tisau, nor of tisha mania, nor of cox haragya, nor of bukuk mutub zak. Boot Sanapur Simino of Pairagu. Kito, oh, ang this Hamani, ekta cock nor of tisharagya, I see. Maharashtra no Ronko, Je Maharashtra to it in Meghalaya Mukhyamantri Maharashtra, Borom Rekok Saitong. Nagaland former minister Maharashtra Kok Saitong. Huh? Honorable Speaker Manipurni Maharashtra Kok Saitong. Gurkhaland ni leaders of Maharashtra Kok Saitong. Assam ni leaders of Maharashtra Kok Saitong. Norokai Nizini Maharashtra ni lasiu. Karo nong ni je party je jaga noro post and position baga asuk tongo. A bororok chabiru norok no. Nizini rishano, nizini borom no, nizini chamung kanmung no, nizini itihas no, nizini laipuma no. Birut kok sari ni chabiru haisi. And norok a position bagai Nizini Tiprasa no Khaklabo Kogo Noro. 2019 Noro Koknable Khaklabo Nizin Tiprasani. Tang Cox Haragya Land rights Hege Kaboito Tang Cox Haragya Drax Kubuni Hasteni Kubuni Destiny Hazard Tons in how Hayu Tiprasa Kabama addicted in a problem like Tang Cox Haragya Noro. Saragya. Abuse Dukhunango sinis Haragya. Noni Buskango, Tiprasano, Bui. Three chop Clayton, one nor of Saragya. Noni Buskango sin Bukuk song rep Kaiser Pano, nor of Cox Haragya. Noni Buskango sinis script. Just Hanmani Roman script no. Syriange Devanagri Bangla imposed Kaiton Pano, nor of Cox Haragya. Nong ni buskango illegal loko paitong ibo noro kok saragya. Yes, well done, my dear BJP leaders. Well done, my dear CPM leaders. Well done, my dear Congress leaders. Noro aska intellectual aska mahanangka. Tiprasani joto rights no kay noro pogo. Buni rights no ronani bay ka noro khasigu. 1954 khasi ka noro. BDC rok no hama bakta hine yes. Nor Kasika. Tini 2025 ni BJP ro Kasika itong illegal stock no settle kairenani. Oh my dear Tiprasa, Bufro no ni Kasi sinai. Buike, Buni, Haukai, Raza Rock Aram, Kai Asubishe, Shason Klai, Rule Kayu. Sin Haukai, Sini Raza, Hao Pai Mukti Kiklai, Nona Anom Mutangani Bagi Payu, Otoso Sunkai. National Party Kayuni, Bukukchu, Mokol Mutublaye, Razano Sezel Ayu Haisi. Nini Yakuni has green gange. Nini Dof has Komori Tangange. Bo how Basawin and Cox Hanai. Bo how Basawin and Cox Hanai, Sadi. Siniti Pramotani, MLS Rockno Cox How. Siniti Pramotani, MDCs, EM Rockno Cox Silsau. Siniti Pramotani CM Rognono Kokti Chao. I'm proud of my CM, I say. Ani CM Nibagang proud feel kayu. Aniti Pramotani MLS Rognibagang proud kayu, I say. Aniti Pramotani MDCs EM Rogbagang proud kayu, I say. Because Tiprasani is a Roman script no tea, Boro Kokti Chao. Tiprasani land rights Nibago Boro Kokti Chao, I say. Tiprasani boom. The Norzogi Tomano Taisha Slide Tiprasani Bumurana Borok Tisha Haisi. Tiprasani Tong Taizaga additional strength and Kanabaga Borok Tisha Haisi. Tiprasa direct funding Manabaga Borok Tisha Haisi. Tiprasa of Susito Bonchito, the Sexaki Tomani injustice Kaiser Tomani Borok Tisha Haisi. I'm proud of them. But I cannot be proud for you, my dear BJP leaders.
I cannot be proud for you, my dear CPM leaders, because you always choose to keep quiet whenever we feel injustice, whenever we were marginalized. You always choose to keep quiet. And that's the reason I don't feel proud for you. And whole of our Tiprasa don't feel proud for you guys. Yes, you may claim, you may blame, you may criticize His Highness Bubagra. But end of the day, you have to remember, you have to think, you have to know, and you have to accept it that His Highness Bubagra is the one who fights truly for our people. His Highness Bubagra is the only one who genuinely loves to his people, not for political mileage, not for political positions. Yes, you have to accept it. And ang Simon Norok, Bukhaw Simon, but Bukukti Norok Pepla Ragya. Bukhaw no ni Onyoko, Buku no ni Onyoko. I see. Ang Sanai, Sini Jotto Warriors Okno. Sini Kapang ni Jotto Tiprasa Rokno Je, all videos night on Iron. Please not kindly share Kaidi Haisi. All videos ang the question Kaimani BJP ni leaders Okno, CPM ni leaders Okno, Congress ni leaders Okno. Please, Bongi Tanya videos Hogiri de Haisi. Borok tag Kaidi Haisi. Borok no share Kaidi Haisi. Bongi Facebook share Kaidi Haisi. Ang the Prosno Kaimana Boroks share Kaidi. Tayang the Borok challenge ka land rights ni by Cox Hadi. Illegal immigrants ni may Cox Hadi, Roman script ni bagi Cox Hadi, tripartite accord ni bagi Cox Hadi, nini direct funding ni bagi Cox Hadi, nini land exact tongmano injustice ran bagi Cox Hadi todi, sini beri rok kabang ma injustice kajak tongmano Cox Hadi, students rok ni bagi Cox Hadi, sarak ya borok, ang challenge kayo haisi, all message no bong ni thani sogi ranan bagi seng share kaji haisi. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 J man section share kaidi haisi. Blai kya hambai. Te bara bisi kok salia. Bus kang ni salonor bai te bu malai nei. Te jotto hai no hai rangsak ni mare kising sono. Kakaham te coba ni cibai. Kuno wana ni nangya. Jesek mano criticize kaidi. BJP leaders, CPM Kaine, Congress Kaine leaders of Siring Tongpano, Bubagrani warriors Kundino Siring Tongla, Bubagra Kuno Siring Tongla, Buskang is Halo, Sang Himnai no Himnai. Tai Dophani the rights, Delin Hoites and Tub 9 Tub 9. That's our spirit, that's our promise, I see. Blai Hambai, Kulumka. Thank you.